Jenny Anjani. Yang manis pipi congkak, malele male mama yo, tani malu malu, pandang pertama tak sudah palia, mau terkenalan karena gak suka, ternyata kena matanya, aku lama suka dia, yang manis pipi congkak. DJ Jenny Anjani. Bukan bos, tapi berani boros. Bogel doang 129 nih bos. Lihat Spesial di VIP lagi, CV usaha baru, sang manajer Hairudin 57 from Jenny Anjani. Kombe Iyal Bali Fadil 05 Rizky Bon Fadil 92 Anjang Black Adi Bajang Hairudin 57 langsung. Bukan bos, tapi berani boros. Bogel doang 129 nih bos. Lihat DJ Jenny Anjani.
yang berpangkat. Rizky Baon, Padil 05, Adi Baja, gas lagi. Indahnya pemandangan banyak cewek. Body baba don't 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 Lagi-lagi special for you, Khairuddin 57. Merasa di dalam dada, namun aku coba membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampainya kosong belaka. Apakah karena kita bukan sang bintang. Gas lagi, Khairuddin 57, CV usaha baru. Gas wah. Ini apa deh? Kok tekoin nak? Jadi yang janin bos.
aja hikmahnya. Tony Combat Fadil 92, Rizky Bon, gas lagi. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta. Oh, oh, ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapakah yang merebutkan kamu? Bertaruh kesiran sayup-sayupku Ini apa deh? Kok tekoin nak? Jadian janin bos. What's good everybody? Jangan terlalu berharap. Ingat, pemenangnya orang yang dia suka. Saja ucapan Fadli 92, Rizky Bon, special from Jenny Anjani Gaswa.
dunia. Ini dia Padli Padil 05 Adi Bajang Bos Batu Krikil. Jenny Anjani. Dididik keras oleh kerasnya dunia. Ini dia Padil 05 Adi Bajang Bos Batu Krikil. Debbie Rizky enak kali. DJ Jenny Anjani. Debbie Rizky enak kali. Baru di 57 episode 9. Jadilah anak muda yang berbeda. Ketika yang lain sibuk mencari cinta, kita sibuk kerja. Padil 05 Adi Bajang from DJ Jenny Anjani guys. DJ Jenny Anjani.
bajumu bukan uangmu. Padli 92 Adi Baja, Rizky Bawon, Padil 05 Gaspol. Debbie Rizky, enak kali. Dengan dunia itu kita namamu kepada dengan manian mulung tu ikut silang unang pola beta madong rahasian orang nama mana cipta yang dan ini Perbanyak aksi bukan halusinasi, karena hidup ini perlu bukti bukan omongan basi. Padli 92 Rizky Bawon, Adi Bajang, from Jenny and Jenny Gaspol. Masih kulangi Rizky Bawon iyal balik. Ini rusak nih. Tujuan Company, Tony Combat, Padil 05 Rizky Bawon iyal balik, Anjam Blank, Padli 92 CP usaha baru nih bang, Gaspol. Tangan bunga
Pulangkan dia padaku, tunjukkan jalan padanya, bahwa ku tetap di sini. Temukan dia Special song for you. Khairudin 57 and Company. padaku. Big Boss, One Dragon. Once again everybody. Gas lagi Khairudin 57. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. DJ Jenny Jalan umum berdinding tembok. Kami peminum bukan pemabuk. Yang paling rescue Tony Combat. Indahnya dunia. Special episode 9 Khairudin 57 gas lagi. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get DJ Jenny Anjani. Kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Lahirnya kotoran itu terlihat, kesucian melindungi dia. Cinta bukan hanya di mata, cinta hati di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara DJ Jenny Khairudin 57
Baling, Rizky Bond, Tony Bos. Combat, Wan. Fadil 05, from DJ Genian Jani Gaswa. Once again everybody gas lagi. DJ Jenny Anjani. Sing a song. Big Boss Wan. Gak bisa janji manis, soalnya bukan pendukung Ani. Arudin 57, Fadil 05, Rizky Bond, Tony Combat lagi. Let's go. Special VVIP-nya Khairuddin 57 Kaumli. Let's go. Saja lebih santai. I want your body, won't leave without it. So turn up the party. I'm feeling nice. Stay close to me, I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby. I want your body, alright, desire. You real like the fire. Just come with me, come with me. Tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat lebih unggul. Ucapan saja Yal Baling, Rizky Bond, CV usaha baru.
better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that baby you're the best. Yeah, more than you know, yeah, more than you know. Cukup tahu aja, di matanya aku jatuh, tapi bagiku itulah hal positif. Terima kasih From Khairudin 57 pastinya. Spesial Jenny Gasol. Taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Lagi dan lagi Padil 05 Jam Black, Rizky Bond, Swejang, Tony Combat, Padli 92, Iyal Bali, Tinggi Kale. Saya buat postingan bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk manasin HP aja. Tapi kalau kamu yang panas berarti kamu salah satunya. Khairudin 57, Iis Ariska. Episode night. Paling Padil 05 Rizky Bond, Padli 92 Tony Combat. You ready everybody?
Mau jadi cowok mapan dan siap banting tulang. Fadil 05 Amal Kribo Adi Bajang special from Jenny Anja. DJ Jenny Anjani, DJ Jenny Anjani, DJ Jenny Anjani, Wena kali. Khairuddin 57 Gaswong. Ingat, nomor 2 Prabowo Gibran. Spesial Rizky Baunial Bali, Fadlik 92, Tony Combat, Fadil 05, Khairuddin 57, Gaswong. DJ Jenny Anjani. Titik titik titik, Mimi sayang titik, jangan tinggalin Mimi. Titik titik titik, Mimi kangen titik, Mimi takut sendiri. Mimi sungguh sayang titik, cuma titik, Mimi tak mau yang lain. Tidak peduli bukan berarti tidak mengerti. Rizky Boy, Tony Combat, Fadil 05 lagi. Mimi kangen titik, Mimpi akan jadi kenyataan kalau 4 angkanya di BB. Iyal Bali, Tony Combat, Gila Combat, Spesial from DJ Jenny pastinya. Gas lagi everybody. Ingat nomor 2 Prabowo Gibran. Saya Rizky Bawan yang paling Fadil 92 Tony Combat, Fadil 05 Khairuddin 57 from DJ Jenny Anjani.
Tanggal muda poya-poya, tanggal tua mati kita. Saja lihat baling kaleng. DJ Jenny Anjani. Mimi sayang pipi, jangan tinggalin Mimi. Pipi, Mimi kangen pipi, Mimi takut sendiri. Mimi sungguh sayang pipi, cuma pipi. Mimi tak mau yang lain. Mimi sungguh cinta pipi, cuma pipi. Pipi jangan main-main. What's good? Mimi kangen pipi, Dipuji tidak terbang, dijatuhkan tidak tumbang. Hanya sedikit oleh Tony Komber, Yes. ya balik Rizky Bawon, Padli 92, Special from DJ Jenny Anjani. always in the party, everybody do the thing. DJ Jenny Anjani. Kairode 57 kau nih lagi apa nih? Tembak lah. Tetap tenang dan santai melihat pembenciku menggosipku. Padli 92, Rizky Bawon, Airudin 57, Special from DJ Jenny Anjani. Guess what? Ingat, dia itu sifatnya ada dua. Ada iri, ada pembenci. Padel 05 Rizky Bawon. Iyal balik, iri bilang bos. DJ Jenny Kota Padang ada jam kadang. Awak bujang kok pengangguran. Saya Syal Fadil 05 Khairudin 57 Iyal balik. Tony Kombat.
Sap and ulang. Gas lagi. Angah Anur. Depo. Jangan so asik. Kalau kerjanya gosip. Saya selalu ucap Fadil 05. Di bawah dia Bali. Fadli 92. Lagi dan lagi spesial DJ Jenny Jenny. Oke, langsung for everybody. Special thank you my big boss Khairudin 57 and company. See you next time. It's me DJ Jenny and Jenny and see you, bye bye. Tiga orang